Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga waras yu amin papagayam. Sakbay na, kablawan tayo man pa iti newcomers. Ada Larry Calabokal, Remedios Costales, Ken Rosito Santos, Ken kada kayo aminen amang tartarabay, iti dayta drama, unay daytan kaka, Ken anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo, ti pakasaritaan arapauluan. Agsipot ka iti tulungam, saan agsipot iti dadaalam. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Anya mo tintilang nga di kasasa umitay, Ryan? Langa, unayo, nanang. Wan, di sungo na. Kasla adda karup-rupa na. Ni Mang Bursyo. Apay nanang, adda ka di karup-rupa na agayam yaw? Saan ko agayam ti karup-rupa na? Sino aya ti karup-rupa na? Jay, basta adda kasungsungo na. Sino nga raw? Jay kabalyo ni Dalmas. Sa anak amaray, iti dayta nanang. Maluksawakit niya. Ngamin, bakatan kayon? Aguyaw kayo pa'y lang. Sa anak nga uyaw. Mas daawak lang no kasano ang nagbalin akasla sungo ti kabalyo ti so. Nanang, saan man na dayta agsipot iti pang dadaulan nyo iti tao ti aramidon nyo? O naidaytan. Agsipot kayo kide iti mabalin nyo at tulungan. Tapno tulungan na kayo mo ti Diyos. Aglakla ko mo't gayam ni Mercy, ije-igid ti palingki lakay. Apay aya, naglaklakaw. Ay, mabainak no siya. Lusika, nagsayaat kang nagdalaw sa pagsapulan reta. Sa narumbang nga ibaeng. Uy, lakay, kakaasi siguro na niya. Iswa, tila may laklakunan. Ang mga nasaysaya at patibiyag na nga musika bakit? No nakakaasin ti may sa tao, saan mo nga uyawan? Saan mo tagibasitan? No anyapay dita? Pang parigat mo, iti para matao. Tulungan kadi ano na may tulong mo. Nasaysaya at pa'y. Saan man na pila sipsiputan? Bakit nagalas na ita nga aramay? Maday, ti managsipaut iti dadaulan na. Tiniranak mo tin lakay, unay daytan. Saan ko mo dadaulan na dyan tao? Madlaw ko lang mo. Tapno'y bagakin ka, adaw ti kwarta ni Mercy. Nagagat nga may. Tila madisdiskarte na pagsapulan iti kwarta. Di mo makita ay nakagatang pa yan iti tricycle na. Sika nga eh. Ay unay daytan kaka. Ryan anak, anda madi ana si putak kini Lydia.
Apay ka din nili dyan, nanang. Ay nga maguray ka kurso na Adam Samot. Ni, saan, nanang? Gayem po lang na dyan. Apay ka din? Anya mo jay kiday nan. Nagalas. Ha? Kasla in drawing lati grade 1. Kasla ngay jay kiday ti mapit. Jay ngay mapit siya. Sa nagsinabat pa'y. Nanang, nganya ti kayat ti tao nga ramidan ni ti bagina. Awan biyang tayo ni ti dayta. Saan tayo matabagi ti bagida? Nagadumot ton timbagam. Bakit kayo, nanang? Di kay agsipot iti uyawan nyo, wano agdilaw, wano anyapay dita. Makita klaang mo ta normal mo ti kumita. Saan na normal ti kiday na? Di kay ngamin kumita iti uyawan nyo Ta amin na tao, kat adda pa kauyawan, wano pa kadilawan na. Kat sigurado, adamot saan na nasaya at apakadilawan nyo. Agsarming kayo, nanang, tapno makita mo ti pakadilawan nyo. Ay, awan ti makita apakadilawan day ti rupak. Nagpinta sa tupay. Iti unag yung ngay, nanang. Ay nagluko kan, makita kaya mo ti unag ka. Ibagak, pilinaon ti unag yaw. Apay nakita. Makita nanang. Tatilinaon ti unagyo kat nagdagas a kababalin. Managsipot iti pangdadailan nyo iti padayo tao. Unay mo day tanapan ng tiram kanyak rayan. Bakit? Naglaing ka nga agsipot. Apay di mo makita ti kaaruba tayo nga agrig-rigat. Asinaw? Di bakit andang? Amok Baybay ang dagiti anak na ababak nang. Awan pa'y sirbida mo tabak nang. Angam siguro kat nakuspag. Wano na uyong ide ni andang. Ide adapay pigsana. Saan aday tati kita wano si putam. Ti kinakakaasin at ti si putam wano kita Dahil dyan ti kunak ama si putam kuma. Katapay kuma. No kaase ti may sa tao, tulungan, saan ka ta dilawain? Dagitimot anak na ti dildilawag ta baybay anda ni andang. At pumpayan ako spag ide. Doon niya ti may tulong mo, itulong mo na. Saan mo na dilawan na iti anak na awan serbi ti panang dilaw mo. Kan di mo pagatapan di nakakaase. Iktamkit de iti makan no kayat mao. Iktam iti kwarta na no kayat mao. Kasta lang layta. Uday-day tan lakay. Mom Ryan anak, nauyong siguro iti dayta. Asino manan tinasiputan niya nanang? Ni bakit andang iso baybayan mo tindagiti anak na. Nanang, di yung pagkatapan na ita, nakakaasin na tao. Awan ti ayat nga ipapaay dagiti anak na kenkwana. Nakuspag siguro iti. Nakita yung ka din, nanang? Saan? Ang apay nga raw baybayan dan? Amuyo. Anda kasta nga anak. No nakapsutan tinaganak da, saan dan nga si kaswan, baybayan dan. Nakakasiti kasta nga ina, no ama. Kalpasan na, iso pala ti dilawan kan pagatapan niya, iti saan na nasayaan. Iso mga minti makitak alangana. Jay langana nga min katkasla na uyong nga Kita am jay kiday na, nagpangato nga kasla alyaan na tangset. Kung radetan nanang, alya ko na lang arudan, natangsit ko na pa Tila masipsiputan niyo. Tulungan nyo kit dian ni nanaandang. Tapno addan tumat tumulong kada kayo, inton da kayo tiag kasapulan. O radetan. Sikan ati mang tulong no kayat mo, tad adumol ati kwartam ngam siyak. Amumlakay. Adaman nakitak ijay ilay itay agsapa. Adaman na si puta mau na dadaalay. Apay ayat a kontrabida kamot, kasla sa anak nga asawa.
Madimot ngamin ti aramid mo bakit? Agsipot kay ti irurumin mo. No inuyaw mo ti may sa atao, wano nagatapam. Pasitmot lang na itati panangirurumin. Saan mo lang nabibiyangan Agam numasyan ka, tulungam. Kastati na saya at atao. Anya? Agsipot ka man kitday, iti tulungam bakit? Jay kasasad na itibiyag ti kitaam. Saan kat ajay pakauyawan na, uno pakadadailan na. Ta amangan no sikan tao ti madadaal iti udi na, Uray daytan. So matlagayam nga agpapaubing ni Donya Magda ta agpapaaram. Asina wala kay ti pagpapaaraman na. Anya lakay, agpapaaram iti ubeng. Ay, sa bali man gaya man tinasiputang bakit. Awan bibiyang tayo ni tinayjay. Agulimag tayo lang. Bagbagi tayo lang ti asikasuan tayo. Saan tayo mitiran di sa bali at tao. Tanukas na ti arambidan tayo. Makabirok tayo ti dungir tayo. Nawatam. Sa nga ektarya manan tinasaom lakay. Unay daytan. Ay, urayan pala madungiran ka sa kaagpatingga. Tulungam kit di lagi tinakakaasi dita Sana tila masipsiputam apang dadailam iti para matao. Apay dakis tagsaaw? Unay mo daytan. Nana, isardeng yun asarsaritaan ni mama. Taawan ti basol na kada kayo. Kan saan na kayo matabibiyangan? Ay na debe, konsentidor kamot nga anak na niya. Imbiskit di abagbagaam, asaan nga agsayot-sayot ta bakuten. Kaslakay kaya mumat. Kababaen, tikas jay. Agpapaarom iti ubeng, ay kababaen. Saan tayo mat nga amunana? No jay lalaki, tinagarom mo na niya. Isong agulimag tayo latan. Ta makapasakit ti kasta. Ay na, debi aya, masakitan ka. Maditikas jay. Bakit ngagpapaarom iti ubeng? Nagalas. Naalalas tay makiapa. Gapo iti kinaman nakibiyang nanana. Ay panawan ka man langan, may sakamat. Unay daytan, bakit? Tata, bagbagaan nyo man ni Nana Ustang. Anya man na ayati naramid na. Agsipot iti tao adadaulan na. Ay, unay na dyayan na bakbakitan. Ibagamlatan kan kuala ti kayat maubalasang ka. Nasaysaya at matlaang no sikat ti mangdilaw kan kuana. Sikat ti mangibagay ti bidot na. Tano siya ay sigurado nga ingaran na. Unay daytan kaka? Saan nakadengdenggan? Kanayon mo't kay tabagbagaak. Ang talaga asukir na di abakay. Day talag sipsipot tar aramidam loko. Agsipot ka ituyawam, dilawam, iruruman mo kadalaisam. Iraman nakpay. Anya aya timbagak Donya Magda. Pakibibiyangam tibiyag ko. Saan ka mo ta pakibibyangan? Apay di mo maamirais. Nagalas ti agpaaram ito ubingam sika. Nagalas ti panagsasaum ustang. Kanayon ngagsipot kay ti dadaalam a tao. Imbes ngagsipot kay ti tulungam apadam a marigrigat. Sika ti tumulong ta sika ti baknang. Saan mo nga aramatin ti kwartami ti obay nga lalaki? Nagawan mo tan abain mo. Ay, anay kaw. Tinumpanak mo tan ni tinakapigpigsa.
Sana dagiti pakadilawan ti pada matao ti siputam mustang. Siputam pa'y amin nga agdiso di tarupam. Anay kahustan nadadarang ti rupak. San laday tatiganabam, idarum kabay. Saan mo tin saan doon niya magda? Siputam ita ti mapatsamak ken ka duldog abakbaketan. Mas dawak mo't ken kabakay. Kanayon da kamat na bagbagaan nanang. Ngam inurayo pa yung mapasubo kayo, iti kinalain yung agsipot, iti dadaulan nyo. Imbes ko mga may nasinipsipot, amdang iti mabalin mo at tulungan. Saan ka taday tala agsipot, iti dadaulam? Pudno nanang, no nagsipot kayo iti tulungan nyo, aduda at tinulungan nyo. Ado kumamot ti mangisakit ka na kayo. Ado ti mangarayat ka na kayo. Pudno na ita. Naragragsak pa'y kumati ka sa saad mo No ano ti maparagsak mo. Sa bali mo ti pagragsakam. Taday tamot agsipot iti dadaulam. Just kay. Lakay, sanda mo tada sidiren at amadantanagan akon. Laita ti epektaw ti kinaman agsipot mo. Agdanag kaitan. Tulungan dakik day. Mapanyo kasarita ni Dunya Magdata. Sanda akong ngay dardaraw. Nasaya na ita, tapno agnakam ka. No sana mapasamak na ita. Agtultuloy kumati kinaman agsipot mo. Agtultuloy ti kinatarabitan mo. Agnanaayaw na kinadagas ti aramin mo. Ay, mangibabain ka iti pulay. Nangruna iti pamilya. Ay nalakay. Di pa'y lanapnak anang derder iti rupak. Indarum nakpay. Da kayo nakambalay ko ati pagkindawag iti pamakawan. Tatulungan dak. Agbalbaliw akon. Saan nga oso na kita bagbagang magbalbaliw ka? Hindi pala kumaano kinayat mo tinagbalbaliw. Sa kanayon na kamot na bagbagaan. Gamawan na tamad. Isa sigay. Aguma kaitan. Agsipot kay ti iruruman mao. O rin ton mabalod ka. Sipot am dagiti padam abalod. Bakilan na kajayay. Unay daytan. Lakay. Nanaustang sana da kas ti agsipot. No tisiputam kat jay tulungam. Saan kat dadaulam. Ngala, sapay kumata, maurnos ti parikot mo, kang runana, iso ti panagbalbaliw mo kuman. Ditang gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan na napauluan. Agsipot kay ti tulungam, saan nga agsipot iti dadaulam. Dito'y programa tayo, o naydaytan ka, agyaman kami, itin kay panang tarabay.